He ngāngara hōhā e huna ana ki ngā makawe o te tangata. Engari kei te umanga Crazy Critters pēr te rongo wā hei patu I aia. Anei te pūrongo a Hinerangi Goodman. He kararehe arokore nō wai te māhunga te kōhanga kai rānei ka nōhia e ia. It'll hop on every kind of child, every nationality, every hair type really. It doesn't matter if your hair is clean or dirty, but they do prefer being in dry kind of hair, not oily. I tīmata mai ngā mahi patukutu a Jackie Mutu I te taukua hipa. Heoi nā te tini maha e poke ana huri noa I te motu, kua kawea whānui hia e nei mahi I aia nei. And we find that's easier as well for the children and for the parents to actually have us in the home and be able to explain how to clean their homes too after we've done the treatments, and it's just more personal that way. I runga anō I ngā umere maha a ngā whānau maha huri noa. Arā me te whawhai ki te whakakāhore atu I te kutu. Ko te āhua nei, hei tā Jackie, arā ko te kutu ke, kei te wikitōria. They are winning because then you get a lot of other families that are just fed up and they just can't deal with it anymore because it's there's so many other kids with them that keep feeding the habit and getting more children infected. Te raru nui ke I e nei rā, arā nā te kuare ke o te nuinga ki te ao noho o te kutu. It's good to section through here because then you know you're going to get everything out. If you just brush over lightly with just a comb, you're not going to, just with a normal comb, you're not going to get them all out. Pōao, kei te haere tonu ngā karanga kia Crazy Critters. People in Auckland that are waiting to have treatments, people in the South Island, people in Wellington. We've got parents ringing me saying, can I come there, can you help me? He pakanga nui e kore mutu I te rā kotahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.